Zovem se Arne Hartig. Ja sam njemački diplomat, a trenutno radim u Ministarstvu vanjskih i europskih posla Republike Hrvatske kao takozvani sekundirani diplomat. Sekundant je specijalan status za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Još do kraja 6. mjeseca službenik sam Hrvatskog ministarstva. Odlično su me kolegice i kolege iz ministarstva integrirale, osjećam se dobro kao njemačko-hrvatski evropski službenik. Nažalost, trenutno sam u home office kao i druge kolege iz ministarstva. Kao sekundiran diplomat želim dati mali doprinos na zajednički evropski odgovor na ovaj izazov. Već smo vidjeli da je puno bolje kada se zajedno borimo protiv virusa. Evropska solidarnost se vidi kad susjedne zemlje koordiniraju odgovor na nove epidemiološke probleme, vidi se kad bolnice u Njemačkoj primaju pacijente oboljele od koronavirusa iz Italije, Francuske i Nizozemske i se vidi kad se mobilizira puno novca da ljudi ne izgube svoj posao. Impresioniran sam kako se hrvatsko predsjedanje se prilagodilo na novu situaciju. Zagreb mi je dom već 4 godine. Obično kružim po gradu biciklom. Zbog toga se već veselim da ću ponovo ići biciklom u grad i u ministarstvo, da zajedno radimo na europskom rješenju na krize i da idem zajedno s kolegama na kavu. Posebno mi je drago što od ponedjeljka kćer može ponovno ići u Njemačku međunarodnu školu u Zagrebu zajedno sa školskim prijateljima iz Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Willkommen auf dem Eurocampus. Ich bin die Schulleiterin der Deutschen Internationalen Schule Zagreb und begrüße Sie hier leider auf einem leeren Campus. Wir haben wie alle kroatischen Schulen unter dem Lockdown zu leiden. Unsere kroatischen, deutschen und französischen Schüler lernen alle zu Hause. Sie sind mit uns online verbunden, per E-Mail, per alle möglichen Chats, die wir haben, Google Classroom, auf verschiedenen pädagogischen Plattformen und versuchen, Unterricht zu machen. Wir freuen uns, dass nächste Woche ab Montag der Kindergarten und die Grundschule wieder beginnen können. Dann lebt hier der Campus wieder. Dann gibt es hier einen europäischen Alltag miteinander, soweit das möglich ist. Am Anfang natürlich in festen Gruppen. Sie kennen alle die kroatischen Regelungen. Aber wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Schuljahr wieder gemeinsam lernen mit der französischen Schule auf dem Eurocampus, mit gemeinsamen Arbeitsgemeinschaften, mit Schüleraustausch auf dem Flur in kroatischen, französischen und deutschen Familien, dass wir miteinander Europa leben, hier mitten in Zagreb.